الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هاي الليلة ليلة الخميس اللي كنا صابحين لأن بدء مسيرة منددة بالتزوير وبالقتل العمد وبالتعذيب وبالحبس ليعدل للمواطنين الموريتانيين، ومندين بتزوير إرادة الشعب الموريتاني وتوقه للحرية وللتغيير وللتناوب. كنا بأخذ ورد مع السلطات الموريتانية، وكنا مصرين على حقنا في العمل السياسي المشرع والمشروع، ومن يرتفض لهي نعدلوا عملنا النضالي التنديدي السلمي، شاء من شاء وأبى من أبى، ومتحملين مسؤوليتك اللي نعدلوا. وأنا برام دهبي هو اللي قايد كنت المسيرة اللي تنطلق 10 الصبح، والسلطات الموريتانية قبلت ذا الوقت اللي ذروا أنا اللي ترخص ورخصته. الترخيص عندنا مهرجان للمعارضة المنافحة ضد التزوير وضد النظام الفاسد وضد القتل والتعذيب والحبس التعسفي للمواطنين. هذا المهرجان لينعقد يوم الأحد 21 يوليو بين الثنتين، الساعة 2 والساعة 6:30، ومدعوين جميع الموريتانيين للحضور لهذا المهرجان، وداعين الناس اللي كانت اللي تمشي بالمسيرة الراجلة الصبح انطلاقا من كارفور صباح عنها تتوجه شور المقر، وداعين الصحابة المؤتمر صحفي الشرح ملابسات وشرح آفاق هذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله. داعي للناس اللي كانت لا تمشي في هذه المسيرة الصبح. رضا الفرنسي لا، للتوضيح هو قال إنه الناس يتوجهوا يصبحون للمقر. Je salue les Mauritaniens, et je les informe que nous avons décidé de protester légalement, constitutionnellement et pacifiquement contre l'assassinat des jeunes manifestants pacifiques de Kaïli, protester contre la torture qui a été appliquée par les autorités sécuritaires à des centaines de personnes pacifiques arrêtées au lendemain des protestations contre la fraude et la confiscation de la volonté des Mauritaniens dans le changement, dans l'alternance. Nous avons décidé de protester contre la torture qui a été institutionnalisée depuis toujours, mais surtout appliquée aux détenus politiques, aux manifestants pacifiques qui ont été arrêtés au lendemain
de l'élection présidentielle en Mauritanie du 29 juin. Nous protestons parce que nous ne reconnaissons pas la légitimité du président Bazoum. Et les autorités avaient décidé d'interdire notre activité de marche pacifique et nous avons persisté et signé que nous allons protester, marcher, battre le pavé. Demain, à partir de 10 heures, le point de départ était Carrefour Sabah. Mais à cette heure-ci de la nuit, les autorités sont revenues à la raison et ont autorisé un meeting à l'ancien aéroport que nous allons animer le 21, dimanche 21 juillet 2024. Donc, dans 3 jours. C'est pourquoi nous appelons toutes les personnes qui étaient prêtes à battre le pavé, demain à partir de 10 heures, à partir de Carrefour Sabah, de se diriger vers le siège, notre siège ici à Iloka, pour avoir d'amples informations qu'on va donner demain à la presse, aux médias nationaux et aux médias internationaux. Et nous allons exécuter les protestations contre les assassinats des jeunes de Kaïdi, contre la fraude électorale, contre la torture, contre les arrestations